abakutondera Kitara TV tuina Kansoro Nadirwahwire Hoima West hatiketi ya Nope ramuki aba kutondera abaholiriza bayita ba Kitara TV muraire muta kandi nimbaramukya inywena ninyo Katoro Nadirwahwire kandi nsima wakamba Kitara TV abandesere hano kiro rero akaruka kuruba takataho na akaruru jina kikakando batire kubi abakuba abantu bamanyire kandi bakwene empinda hinduka they yearning for change kandi nambere nkarabire hona abantu baliyo kandi bururu buliyo bwenyina buli genuine bakonyenda toke nkwenda tutandikire hali enyuma mukaruka 2021 yes ukaba wakalendi yes hatoli wakalendi kiki yabayiro hagati yawo nkaba wa movement kandi nyoti nkwenda kuisana nka abandi abakwesereka ngomba learning nyagamba no onyabaire mu NRM nyarwanira abantu NRM yesa negamba nguono musaija akutwesereka opposition kandi kiyankora ko binko omuntu abakwa nyonka bandwa nabantu kaisotonya bafune sente zabo abekulembezi ba security abakula security hanu muhoyima hanu batandika gamba ogwa kurwansa government akurwansa emikoro ya government kiyankora ko byako abantu bangi kishana government yenda abantu baikale kubi nyabarwanira nyagamba kine kitebe ekitakuendeza abantu nkirugiremu kandi nkakigurugamo officially nya declaringa nyagamba ngezere mu National Unity Platform ari nikimanyisanti wabayire kuli mu movement yare ebintu bitasoga kwikiriza hali movement ya ebintu unyabaire mu movement nyonka umutima gwange nkaloya nyenda kurwanira abantu ekyo Julius nayo kimanyi nindwanira abantu ninyolekia kurwanira abantu nigwo mulimo gwange akatosa kujja umuntu wahano okamwe emitwale 3 okamwe emitwale 2 kandi okagenda mu bichweke bindi abantu okagura obuchaka butaito bilioni milioni 2 milioni 3 hano twaire milioni 3 nyagamba no nakuikana ndwanira abantu kandi nakuno halo ulikani ntwali bagamba iranda kuno izire kwesereka iwe sereka no hata abakibaza kugambira ngo tibakaboyini abokuba president wawo president White Robert Kyagulanyi tasakuija akakwereza card atakuinvestigating iro akwa akainvestigatinga yaroro every time tukataina candidate ba standing hali candidate ondi candidate ogo bamugamba tukusaba okwate card yayi yagamba ajo card yabayayi tinge namba yayi no lucky mungu candidate iwata na lucky mu NUP yabayayi atakukinira ngo niye kuleta change nyamugamba nyowe president yetwa toikara twanyumi nyamugamba president ekitebe nkia NRM kinyabaire mu kirugire mu ngarukire mu kiyawo kandi bo okimanyi ngo abantu bayingi bakurosingire mbitebe bikurwanira abantu bayingi balekere ekitebe ki NRM akwe ekitebe ki NRM kikwe yendeza obwire bono okurora ngo they are protecting their gains. What are you protecting? Ebintu byaitu hano bunyoro hano byona tibakatugaraga obogena mbuganda hali itaka baligaruire amasomero bagagaruire ebyapa byona babigaruire hano busoneke kigaruire nyonko bagambira banyoro Katoro Nadirwahwire izire kubanja kandi this is serious izire kubanja ebintu byaitu abakatu katakafunago omuntu akubanja this is the time abanyoro tukale ntubanje ebintu byaitu nyondo afwa front Honorable boys bwarangirire kwijja tiketi ya Nope abantu hano mu Buringo tumanyire nka Hoima katugambe Hoima City abantu betumanyire nka abantu benyini most of them came out batandika kutera ni bakurwani Sansonga again gyo kubanza abantu abonya declaringire ngongarukire mu Nope nkabantaka ba meetingire bato benyama meetingire atokura is there any problem nyabagambira isu zange bazikiriza bagama ngwa atirwahwire tutwale tugene mais forward and we are moving together things are okay ikanda akaruru kaliyo mbantu balike kubadopa akaruru kaliyo abalaba kujja nibagamba ngo muleke mtakoma bitebe mukoma abantu abo bakusindi kwa government ebitebe biri mu constitution bulomwa ine kitebeki abakino frontinga komo omuntu nyo Katoro Nadirwahwire ntakudupire ndwanira abantu bakaisotonya no mukama his highness yansima ngurwahwire tubaina aba MPs tubana aba ministers nibajani babaze bigamba bironge mu ready yawo
baitu tubamanyire na mbere pen egenda arupapura egenda heta kwikalo yo bunyayiziri bampa na certificate ngina mujja kwani mu birole ebintu ebyo. Back to the race of Hoima West. Yeah. Hoima West to mwitu inayo ati wali opposition. Yes. Opposition abali ya Hoima West bali babiri. Otokunira nti akarukanyu kajja kuba kazibuzi mwina kagabana opposition. Ekintu kyokubanza nyo tinkinihira ekyo kandi kiri mu ntekereza yange habukwa sofa na mbere ndo basire abantu bamanyire kitebe ki ekikuleta empinda hinduka bamanyire muntu kya kusako bakora so opposition hano mu Hoima hano tuine opposition ne kitebe ekya National Unity Platform bali bona tibaro ugenda kurora ballot paper hano ja kurora mutali ekintu kyona tuina opposition baina tiketi zembaganiza hano PFF anti-bo nabo titora nko opposition nyonko gambira ijuere na minister Robert Mao, Minister of Justice and Constitutional Affairs, akabagambira ngo kitebe kirikimu ebindi byona biri under them. Yes. Utebogambira yagamba kitebe kya National Unity Platform nikiki kyatulemeseze kugenda under them. Habukuba tukurwanira obugabe bw'abantu. Tukurwanira omuntu wahansi. Kandi n'abantu bakietegereize in that perspective. Bagambire this is the only political party ero. Nyonko gambira ngo abantu nambenka bayini ndibataba nibagamba tukubaire tukulinzire tukuroleho bororaho itu abandi tusera akaroro bati tukakoreraho abo kuba ebigambo byawe ebirungi ebigambo byawe karwanira abantu hano ne kikuminta kifoni nkarwanira abantu bakyombozo barabizemo amasanyarazi mwani gwaba gutemere ejaka bazitemere ngo balesere enkurakorana yagamba gavumenti we banirete enkurakorana ejana enkurakorana mubazinyigirize omwana gubako bayini bayo sente kutayisi kustunda bakatayiza mu amasanyarazi iwo garabizo hali abagayiga bakutwara amasanyarazi banakwaiza abantu bahana nyabagamba abantu bayina kusasuru nyahandike baro mubiro musanyu nkabamfune response enongi nabantu nibenda kuba meeting na yafunire koro wenka kumanya muno ha bato ya Kaiso Tonya ya yorugudo na sazi no kyaro mu kurwana bule munko nyowe omuntu wa hansi tagenda kunyigirizibu rundi ntaro ko amweloya man kandi ndi mukitebe ekikurwanira obugabe bw'abantu hati obo kuba noija no gamba you are protecting the gains which gains ito hano bunyoro kike kyo protecting what do we have amafuta gakwasiro gatwaire pipes zirimo zigenda nyabanyoro nkubagambira amafuta gagoba mu kurungi baleke kubadupa ito mutu hakarukanya bamumvuli mujya kwetegereza kike kyo kurwanira byona bigarukire Hoima hano abana baito nibakora. What are you saying? Habu kyo gatwara Tanzania hano tuine itaka. Ara abantu nabakwasire tiketi ya nupu mukarura kahoire kali. Kyonkasa hazindu batali hasaidi yao nibasagika saidi endi kuli. Nsonga ki bakandi baseke opposition mugenzi wao. Abantu ovyasire nkaiwe. Okusagamba ndi wanupu. Baichurwa hoire tata munywani wange. Ngurwa hoire taina kutwagamba arebyakora. Aro kuba munywani wabo. First of all, oli munywani wange. Kurugeira. Oli najana agamba ahubwo munywani wange wonko murugo aba bantu mbasangire mu field. Yagamba harwa awira karungi akakuha baitu kurugayo kujja kaserora tinkusobora. Baitu akaronka ina kamani muno. Kandi abantu bakwenda baitu nyoko ijja kwemera kakuserora akaroro bakuntera masasi. Hati nsonga yenyine awo president wanyu ekitebe mukuru Robert Sentamu nyoro byagambire nti twina naba mu government abatusagika batubaza nayo bayina hana bakusagi bayingi muno yiwirinda yiwengende bitweke byagamba ngo aba opposition bagamba bayina mu bururu nyonko kubasekereza busekereza opposition iremu ya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Sentamu is my president, is your president, is everyone's president. Kasito wakakuba nobona hano okurora amonye twaguburaga siringi bibiri. Hati bwire bono guli harukumi. Boda eze cyokurora hano Kongo hano zigure miliyoni 3 n'emitwaro. Hano Kongo hano. Hati bwire bono tugigura nkerugire Dubai miliyoni 6 na mwenda. Hati wekaguze abakurunning enseno bagiraninga bata. Tuizira ba National Unity Platform, tuizira kubarwanirira emisoro eitu kusasura time za 100 egya kendera. Hati region eno na muno Hoima siteno abana bagimanyire muno mu aliya yenare mu biki iwe how are you ogenda kuhinduka emitima y'abantu bana bagamba nti tukufera hano ekintu kyo kubanza ngabagamba
Hoima City. It is a city. Kyokubanza. Ekya kabiri ngo abo mu city tumanyire kikie kikusa kutukoyamba. Tumanyire kikie kikusobora kwemeraho kajja kikatu defending. Eno city baleke ngo NRM tekyali mu Hoima muno teri mu Hoima City terimu. Kandi ati Joeri batakome aneruguru mu Hoima East mu White singo mubam. Izi NRM ali independent. Hato kikuoleka ngo obwire bono mu Hoima West. Muhoima West mugiye kuba ni murora karura kagenda kuba ni karugayo aka national unity platform. Ekyo tuleke no kidiscussingaho bajja kuba ni barora bonka na bonko bwire bono akuba I think have become a problem. Bakurora karura kagenda mu national unity platform back planning but we also planning to ikaliri aro hari mbayire nyaburopo netwawo muna complaininga ngo timu yawe kutemure bipapura bye ate ogwa amazima genyini no bwagenda mbantu wokuwo niwe ogwenyini onyesimbire nawe ni wagenda narabe amwe motoka nabiteka Joeri bakamubamwana bakamukwatira bakamukwata side za Karonga na ihaye ebisani byange nagamba ngo bamutumire ngwe bamutumire butumabo abitimbule byona kandi tukabiteka nobo kuba norubata ebisani byange bibi bakubihiremo kandi obokuba kuwata nibagamba ngo bakugambira amazima ngo bamusindikire Joeri tubaire mu morale haijabo ojo byaye benyini batera abantu bange babahaho nesimu baitu ati kandi abantu aba bamanyire Karongo hano kandi na mutabani wa chairman abayo ni wale esero buzibu yatera mu abojo banga ngo babasindikire bahege sente kujja kukora confusion ikono bamatera baitu nyagenda police ndo twagenda twa reportinga hatubo kutekeza mu as a politician obogenda korora mungu obokucyandika orucharo rwa mateka orucharo rwa police abantu bajagamba ngo baitu tugenzere kagoleza ground aho omwana is a problem omwana bakumukozesa timu ya opponent egiye nyini norango ne mwasente na ija nakole bichalimu icho bakuba eteka ligambira bokuba muodejo busa munda suppose kuba hati wosindikira abantu bawo ku Rwanda tokurango harobuzi muntu okaguza ukasomaki tukaba meeting twari reconciling road map iwo hato kusindika aba bakole confusion bajuma abantu kurorango there is a problem hati akaruruka mu Uganda hano arengambe gamba anta akaruruba kayiba akaruruba kagura habibiro inati abebere kokaye bakagora itwe nkaba national unity platform tukaserura tukumatiza omuntu muri habibiri bino tukumatiza kayiba no kagura ebyo okorora obokugenda mbantu okabagambira zira bayine bibambo bya sente bakubiteka mbantu ati Joeri okarra bike byabaire mu national NRM balesere sente bete sente bakazi considering ejo tugenzera no kusera karoro hano nanka hano wa prime minister nagamba abahire sente akisahawo tutemera yabahatisati ngo baraija mugambe tukwendo president wai yatekaho nenyonyi bete abantu tisata ziroleho she was surprised abantu mukaruga Hoima mubende nkaba tayi bakakumiro ade nkogambira amazima genyini ngo tukasanga abantu balao nibo batugambira ngo prime minister atira enyonyi yagamba tutukwemera yatiraho nabasirikali kandi omuhando gugenda kisai aro battalion ya police aro officer za police betu twamoleka ngo iti tugenda kisai nke kitubaye suppose kubaho mudakike kisai kaba kijuire kikongole kiyakike ngo abantu bakwene empinda hinduka abantu bajwahire kudupa amaziri kurabya mitware 3 isente timanyire bakuvozihanka baba kurubata na banka motoka zabo obatimanyire it's very unfortunate hati ombitu byo kulenga okumatiza abantu songa K5 zoinanti kanso honorable Ronald Rahwire oba kuteeka bakakutuma ntato yebembero obakuratire mu rukurato rukurorehanga ezokutandikirawo ekintu kyo kubanza nkakato Ronald Rahwire nyonkwenda kuoleka live example ngo Hoima West ina speaker na Hoima East ina speaker bacho manyire habwake Hoima West speaker fone mitwaro kinana kienda ngeza bugeza wa East nafune milioni 2 ensongere ngo mu Hoima West batunagirize mon no butale tubwina
obukuleeta mu esente. Thank you. Abantu nka Muhoima West nyowe nka Katonda Lwawera izire ku kwesimba Muhoima West manyire ensonga za Muhoima West. Ngo tuli mu city baitu okusanga na masanyalaze abantu batagaine. Okusanga amasanyalaze gabarabere haiguru baitu babagambire bawayaringa enju zaabo zona zile wired baitu na section zona zihoire tibaina masanyalaze. Tibaina sente zigataye. Obukusanga amaizi na hano na mbere endi tinyina maizi. Kandi itegali gambire tutalima maizi hansi. Bacho udabiyaho iteeka talima amaizi hansi takusagalete. Nyagamba egyo nayo nsonga. Tubayirege bobale. Ebiteera nibikwata abana. Na in fact team yange kiambizego mukazi. Team yange no gamba abantu tibakiyakora bakwikara balinzire ebiteera. Ege nsonga ebiteera na mbere biti biri gazetted tihali gazetted. Nyonku bagambira mu mpaka rokanyi services enungi ezigambira mu constitution ya NUP na nywezi nyina plan zange ya maize. Ya masanyarazi ngano maize buso hoima mu bunyoro hano kiweke bindi bateire mu pipes bati maize busam barabizemu ebikondo bya masanyarazi myaka yene ebikondo birayino nenkubebe kozimara noroke guza what are they protecting nyamareke abaminyetu tibayina mirimo tuine kisahe tuina mafuta bache mirimo yona bakuruga Kampala ni barekomendinga abantu ekiana kikalemu akulo wabo minister akirekomendingire kijenka abo kuba kono niho hale mirimo kane ni bamuconsideringa uka minister abalize itu abayitu hano ni badoba babalekera abayitu hano babaleteire omwenge gwo 10 babaleteire komo bucupa oba kubukoma natwara ni bamwe 15 15 zigya koraki ni yegembere za government etuikaizemu nyonko bagambira nyowe nyina ekyeka lyange nka Katonda Lwawera ngubuli project erajaga Muhoima hano 65% bajaga kuba bana hano au project egenda ukatwine kichogobamu yes twine kichogobamu ekintu kiyemirimo nkikwatira kemu na amani esente zaba gurusi nkakugambira hano mu constitution yaiteresere sente zaba gurusi ngo ebwire bono government ero egambira omugurusi kumuhereza mitwale 2 next week omugurusi wakiamasuka akwija amuruka kuchabale mitwale 2 next week akozese sente zinga transport awakuba kozese omutwalo gumu aina kunywa yakasoda ichwe nkaichwe aba national unity platform tugambire ngo mugurusi obwarahiki aga emyaka aga 5 tugambire omugurusi ogwo tuinaga ku bantu mwe mitwalo 10 emitwalo 10 ejega kuba ne muyamba kurubacha no garuko wayi nikuonya asigaza akasente abaitu hateno eno iwe myaka kinano ligihiki aleke kubateka akaseko amatama mutamanyire ngo myaka kinana entaitu honorable Kato abantu bakusinga complaining atobaho oija buija toina family bamaka hano babikoija buija in fact nambere nkabaire ni ndaba mugende bali batakiyakururaho amazi magenyene nambere nkabaire ni ndaba ejo question tinkagisangire tinkagisa buko bulomo amanyiro wange no bwire bono tindi mu studio yawo olinka mwawo tugene nkoleke kisika kyange oli wange hano wange kandi bulomo hano hona amanyire hano lira abantu abokuba tibakaizire buija baitu bakera ho ganimba na meeting nabo ndayo hata abantu bakusimba line not kusimba line bakuteme mihanda akaruka tukasingire tuta kandi ni baija ni nsonga ezikoleka za kimungu rwahoire ni wenka tukusako mahana busaye muntu wandi weni so ebyo gamba tinyina abantu mutimuri nkabana post yanyu kike kikufura iwe mbaganiza uniqueness hali bali bagenzi bawo ekinkugambira ngo Katonda Lwawera tatajumbo tokirenka abandi kusera karoro Katonda Lwawera bayinarwanira abantu oredo kibalizeire ni support ninyo support igage mbarangule okubijuka main sponsor Katonda Lwawera bayose ni ndora bali aido banyagenda kwesanga bonko hagira embarangule abayosi bakuikana batekereza omupira guli bayodi hamwaka nyagamba nyina kubarwanire we no hura ni nyemeze basi ninduanira hane mirimo yaki bagitonzira so ekikunya ukaniza hali bali ngo nyowe first of all nsomere biragiro kandi mu parliament abakorayo abakubaga ebiragiro byenyini baloya abakira kubaza baloya hacholi nekiasomera kitakwenda kibaza nobaki kumusuwaza baitu mu parliament obwire bono nikyo nkwenda kuoleki abanyoro baitu ngo parliament obwire bono
omuntu akira kubaza point atagenzera kwa abantu bali bayingi okimanya mu parliament tuina over 5 over 700 MPs ogya kukurorota ngu point yawe heulirwe ogya gisummarizing order you procedure no gamba abantu babunyoro tuli kubi mukaleja mafuta mwagatwara Tanzania baiti abantu basaswire usente butaito muitaka lyao point ogira bizo bataloli manya mukaleta mafuta malololo no wanyoro nkubasaba obwire buno tingenda kolera Hoima West yonka nkolera the entire bunyoro yono yes wa bunyoro yono linda iworoli habo kuba ensonge zitukwataho zona zikuisana tuina amasomero gara obwire buno UPA ekusana nko mwana jassa agenda kumalira yo obwire ngo habako mwana tumutamirwe omusomesa esenteze ezaina hati divide and rule ya government eno wa arts emwairezinde wa sciences emwairezinde hati okutekereza oto mwana wa rasomata wira obo kubo musomesa wa headmaster wa sciences musomesa wa arts oja kurora ngo rundi kankindule ngambe oja kusanga headmaster wa arts aino musomesa akupagana ku musingo musara ajaga wewe headmaster tinsoboire kuija kankusindikireze enyama na kahunga we abana tibasomere okyetegereza no kwegoza what is this no abasomesa abo niba batusomesa baita abana babo tibasomoire genda nka musomero abana babo basigaire muko bakusomesa musomesa kuruga yatandikire navuga akagale nikakiyaro myaka 40 ya government emazire mu nakamuntu abakutuhondera Kitara TV twina honorable Katoro ahuyira yesimbiro habo MP akwende kikareke kya Hoima West nkwenda yambigambo byawo funze otumalire abantu basabe na akaru bakomi abantu ba Hoima West eriso muinalimu Katoro nadiro ahuyira hakuba abandi bona political parties zona ziri leaning to this government okayijuka hano turwanira biru yomwani egyo twabagamba mwana gumugenda kubani mu byara hati tugugenda kubayamba obarara bya biru wen omwani kaba mutwara gumuna akakaga hatobwire bono guli akakaga nkabagamba muleke kuzana mu bintu bino nkubasaba enywena nambere muri mukome Katoro nadirwahwire mukome president wange Robert Kyagulanyi ni waina constitution yonka eri hamuntu wahansi ekutukwata hoitu wena abo kuba nambere nkubaliza ngo buli mukazi wena arazaraga buli mukazi wena aratwara genda mu myeze 2 enesigaire yo tukatama mu Uganda empyaka agenda kuba nazalira busa omarwaro mbazi guli yo buli kimu kyona kiriyo ni nyowe riso lyanyu ni nyowe loya wanyu ni nyowe loya agenda kubarwanirira obo ni mukoma omumvuli tuinako kurorwaho mumvuli itwe nkaba kuburwanira abantu kubasaba base erimwe kutintimuka egenda mukina driver agigurukiremu iwe niyo okuiruka kutemba ojja kwejukira driver agurukiremu ekuteire mukinongoro this is the time we vote for national. Thank you.